ایوار باش تماشاوان هجا ایرو 20 حزیرانه ساعت ما 7:30 نوچین سرکه دست پیدا که ایرو روزکا گلکی گرینگه گود دیروکا ترکیه ده اما بحثا و روزه بکن جبرکو 224 برسوجن یکو داربه کربون ایرو دارازا وان بو هر وها قرار جی درکته دوی محکمه دا دوی دادگه دا کو پرانیا وان جزای حبسیه گرانکری حتی خوارن و افجی یک جی هم بوک بیشن برتکل دیجیوه که هبون وی بریاره و هم جی راضی بونا وی بریاره هبون چه بو کارن ام برای خوب بدنه ام هنگ جی ببیر بینن که 2 سال بریانه ها چه بو گلو جبو در بکرن جزای هری گران حتی داینه ام وی که بیشن دناوان ده که پلانکر و ریوبرن ین دربه هبون تو جنرال اورجنرال بو akın Öztürk ko hem vak bir konseya ya ko WhatsApp'da hatbu karanine durda hem reveber bu hem ji ser ve darbe FETÖ'ye zalame kemin bu evji dinavde cezaya hapse sadu çulu yek caran cezaya grankiriye hatta xwarne ev yek kam bivin ki bu gelo وان کسی کو جزای حتی خوارن ایکو داربه کرن که کی مانا کم به دورا بنرخینه وانا اکن Öztürk به حنجتا سوجدار کنه ریوبرنا دربه بو تماشاوان نجا کو اف اکن Öztürk کو یکمین وقت بیشن دربکار پشته رخصنه وقت بیشن فتولlah Gülen زلامی هری مهم و گرینگ بود دوی حول دربه دا 141 جاران جزای حتی یک گران کری خوار ایدیجی Mehmet Dişli bu. Mehmet Dişli tebliğ kırna darbe ko vi bu tebliğ kır bu ve ki o dinav gelek vak bejin revebran da ji her vaha asayişi o tekiliye dikir evi 141 caran cezayı hatta ye grankri xware ve ki bejin ka yedine ki bun gelo em beri xo bidin wan yakan ko dinava wanda وقت بیشتر جنرال و فرماندارجی بگمان هنه یک جوانجی لوت ترکان بو لوت ترکان کو سرهنگ بره بو ریوبرنا داربه هر واحد کر 141 جاران جزای حتی گرانکری خواره کو اف کسی کو تکلیه وان دوی حول داربه دا هبو یک جوانجی اف بو ایدیجی ایلهان طالو بو ایلهان طالو بخو اوجی جزای حتی 141 جاران جزای حتی خواره که در ریوبریا وقت بشن یا حول داربه دا افجی وقت بشن کسی کی گرینگ بوش بو داربه کاران ایدنی که مکان بری خوب دن وان یکان جنرال بری هاکان افریم که بخواه و کسی که امره بومبکرنا یا فرمانداری دا بو که نواوان دا جیوه گمان انقره هبو مجلس بینی بیرا خواه که حتی بومبکرنه aha ev bu kese ko emru fermanda cezayı hatta 141 caran cezayı hatta xwan edine general bere Sinan Sürer kese ko liber fermandariye yani liber genel kurmayı çeku silahu vak bejin berda sivilan ko lwe dereci gelek ez jiyana xoş destan ebrindar jî hebûn اویجی 141 جاران جزای حتی خوار 224 برسوچ هبوند وی که دا هنک جی دنا و دعویا یا ام بیجن پازه ترمه حول داربه دا هنک جی هاتن بردانه ام بیورن سروان هرگولیان لیکا کیبون گلو اوان یکان چکرن گلو ده حول داربه دا جی خیلی وانی کسی کم نشانه و دا کیبون گلو تلیاوان ده حول داربه دا هبو کم بهدورا تماشک کسی هری مهم تشبوسا دربه پازده ترمه اکن Öztürk bu. Plansaz u reveber ev bu bu. Heruha endami kaşo konseya aştiyal velit bu. Öztürk ma'beta 141 caran grankri xwar. Hakan Evrim li fermandariya jetana akıncı fermandar bu. Akıncı baregaha derbekaran bu. و شوی سلاف لکمال باتمازه گره در بکاران کربو.
محکمه معبتا 341 جاران گران کری لتو گنرالی بری حکان افریم جبره. دمزنترین دوسا حولا دربیا 15 تیرمه هده قرار اشکره بو. دوسا مزنا سررکانی اف 2 سال و نیون دوام دکر. 224 برسوچ هبون. 17 برسوچان معبتا 341 جاران گران کری خو. محمد دیشلی د دما دربه دکت odaya سررکانی و دمه هلوسی اکار. جو اکار رگوت دربه بو و او هلیکوپتری بر بارگاه کنجی. محمد دیشلی جی معبتا 341 جاران گران کری خوار. Gökhan Şahin sönmez ateş. Serkeşe tima hevla siyuqestalı Serok Erdoğan bu. Emru ferman juyda bu. De hicde tirmehede le Ankara hat qefaltı. تو گنرالی بری سönmez ateşi معبتا 341 جاران گران کری خو. محسن قدسی barış. Fermandari alaya muhafizin serokumariye bu. Fermana bi serdegirtina TRT'de. Mahkeme mebet Louis beri. Mahkeme jibali yazıcı seryaveri beri Serok Erdoğan, serhenge beri Ertuğrul Terzi, tu generali beri u endame kaşo konseya şiyalı velet Ahmet Bican Kırker, serhenge beri Levent Türkane ku demançe dabu sere hulusi akar mebeta gran krida. De doza sererkaniye de dosya serkeşe rexistine Fethullah Gülen u sezde kesan jihat ve xetandı. De doza sererkaniye de که دوزکا سرکیه سوشتاران 17 بر سوچ جزای گران یه حتی خوارن وزیر داده عبدالحمید گل در کده بر کامرای گوته که عدالت بجیبو باساوه که کر طبعی جی قرار گو امش قرار رازینه لی هن ملباتن شهید و غازیان جبو قرار بردانا هن کسان هم بر سوجان برتک نشانه و قرار دان tabi de heywane da jî hinek rageşî derket çi gelo ev roj kamberê xwe bidin heywanê. Bi tenê deynekî me hebû ew jî edalet bû. Dadgehê li gorî edaletê qerar da. Daraza azad a Tirkiyeyê ev biryar da. وزیر عدالت عبدالحمید گل قرار سرکیه سررکانی و هانرخاند و گوت عدالت بیجیه بو. Hak eden, hak ettiği cezayı... Ki çi ceza hak kiribe cezayê xwe girt. Wek endamekî gelê Tirkiyeyê em hemû jî ji vê encamê razî ne. Parêzerê Serok Erdoğan ew 2 sal û nîve dozdi şopand. Hüseyin Aydın qirara dadgehê weşana zindîde nirxand. Büyük oranda beklentilerimizi karşıladığını söyleyebilirim. Qarara dadgehê piranî li gorê dilê me bû. Lê derbarê hin kesan de biryara berdanê dan. Li gorî me ev ne qarareke dicîde ye. Piştê derbarê wan de qarara bi hincet hat eşkere kirin. Em ê qararê bibin dadgeha jorîn û ji bo betalkirina qararê serî lê bidin. Em ê li pey vê yekê bin. Hukuknasên ku ji roja ewil û werwe li pey dozeyne jî ji qirara dadgehê razî ne. Türk yargısında tarihi bir gün. Ji bo daraza Tirkiye rojeka dîrokî ye. Wekî parêzerên mexdûran bi giştî em jî ji qararê memnûnin. Ji xeynê vê dozê em dixwazin hemû darbekar cezayên ku heq dikin bixwin. Giliyên me yên derbarê bersûcên din de jî dewam dikin. Ji bo qirarên berdanê hin kesên li derveyê hêwana dadgehê bertek nîşandan. Malbatên mexdûran razî nebûn. Hinekan hewildan ku têkevin hewanê, lê polîsan gule berdan hewayê û nehêştin. Em ê vê meseleya darbê ku biryara qarara sererkaniyê derket em ê li vê derê bihêlin. Em ê berê xwe bidin mijareka dinê, mijareka girîn ku di nav heftiyê de jî gelek caran hate xeberdanê. Serok Recep Tayyip Erdoğan bahsa bazde ve maha ku B her wiha ya maha tirmeyê teslimat S-400 gote ku ev teslimat di maha pêşiya me de ya bazde ve mehê de ew ê bêkirine. Erdoğan derbarê müeyyideyan de derbarê kirdariyan de jî gote ku Tirkiye jî wê bi heman awayê bersiv bide. Serok Erdoğan bersiv da pirsên rojnamegerên ji medyaya nav netewî Erdoğan derbarê S-400 Rusya'yê de jî got
ji bo Rusya û Tirkiye kar û barên S-400 hatine temam kirin. Serok Erdoğan destnîşan kir ku teslîmatên S-400 wê di 15 meha bê de bêkirinê. Piştî ku S-400 bên teslîm kirin, bicîkirina wan wê ji aliyê artêşê ve bên diyar kirin. Derbarê rageşiya bi Amerîkayê re ya li ser F-35 de Erdoğan gote ku ez bawer nakim ku müeyyide bên kirinê. Ger Amerîka gaveke xelet bavêje, Türkiye jî wê bi heman awayê bersiva hewce bide, wê çaxê Türkiye wê serî li dadgeha nav netewî bide. Serok Erdoğan li Bahçelievlerê derbarê îddiayên Ekrem İmamoğlu ku li ser sayiştayê de xeber dabû. Çi got wê İmamoğlu hinek bînin bîra xwe, gotibe ku sayıştay hinek biryarên yên şarederiya bajarê mezin yên İstanbulê ku zirar daye kamûyê, zirar daye dewletê got hinek xebatan kiriye û destî de jî defterek hebû. Lê Serok Erdoğan gote ku dema ev zilan behsa İmamoğlu kir, şaredariyê Beylikdüziyê biye, gelek zirarên kamûyê jî hatiye tespît kirin. Çi ne ev gelo, herî dawî çi gotibûn, ev rageşî çawa dest pê kir, kam hem hûrgiliyan hem jî encamê bevdura temaşa kir. Bu kişinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminin Li gor raporên sayiştayê gava ev zilam şaredarê Beylikdüziyê bû tenê di sala 2016 de 11 faaliyetên ku bûne sebeba zirara kamûyê hatine tespît kirin. Serok Recep Tayyip Erdoğan derbarê îddiaya namzetê İttifaka Millet Ekrem İmamoğlu ya li ser raporên sayiştayê de bertekên tûn nîşanda. Got sayiştayê derbarê bajarê mezin İstanbulê de tu zirara kamûyê tespît nekiriye. Li gel vê balkişan ser rapora derbarê Beylikdüziyê ya heyama şaredariya İmamoğlu. Bunlar bizim elimizde belge. Ev di destê me de belge ne. Lê ew nikarin belgeyên wisa derxin. Biryar hatiye dayîn ku ew zirar bi xwe jê bêstendin. Sicîla vî namzedî di raporên sayiştayê de xirab e. Serok Erdoğan li Bahçelievlerê di merasîma vekirina komî de xeber da. Bi bîr xist ku di hilbijartinên sîwekê Adarê de AK Partî di Meclîsa Bajêr de piraniya dengan bi dest xistiye. Ji ber vê yekê jî hem jîgir şaredar hem jî serokên komisyonan ji AK Partiyê ne. Vitrin süsü olarak seçilse bile Ev zilam tenê dê li ser vîtrînê be. Tenê wê bi nav şaredar be û hew. Heke xetayekê bike meclîs wê li ber rabe. en ufak bir yanlışta Ahmet Kaya temaşavan hêja uzanı ku gote ku ez ê qasetekî derxim, albûmekê zê derxim. Dûr da ez ê stranê Kurdî ez ê bêjim, piştî vê yekê jî hatibû wek bêjin lînçkirinê ku gelek kesan bi bertek nîşan dabûn û ji wê hêwanê derxistibûn. Tabi piştî vê yekê jî jiyana Ahmet Kaya jî guharî. Li ser vê meseleyê ku Ahmet Kaya niha gora wî li Fransayê, Serok Recep Tayyip Erdoğan gote ku heke malbata wî destûrê bide, em ê gora Ahmet Kaya ji Fransayê bînin welêt ku bîbîr anînê xwe jî gotibû Serok Erdoğan. Gotibû min jî helbestekî xwande, min hepis kirin. Qedera Ahmet Kaya û ya Erdoğan jî biçek nîzîkê hevdûye. Bêka çi ku Erdoğan di derbarê Ahmet Kaya da em hevdûra temaşa kirin. Saçlarına yıldız düşmüş Serok Recep Tayyip Erdoğan bu meyvanê bernameye Mehmet Akbayar li radyoya kiral. Bernameye Serok Erdoğan du 15 kanalên radyoyê yên neteweyî û di 20 kanalên herêmî de hat weşandin. Serok Erdoğan behsa rojên berê kir û got ku gava ez şaredar İstanbulê bûm ji ber helbestekê hatim hepskirin. Got beriya ku ez werim hepskirin tevî gelek hunermendan Ahmet Kaya jî hat konsera 75. salvegera Komarê. û got di wê konserê da rîşên xayînane lêkirin û Kaya jî bêçare reviya çû Ewropayê. Tiştên ku li otelê li Ahmet Kaya kirin, ew xayîniya wan qet ji bîra min naçe. Ew ên ku di nivîsên xwe de behsa hezkirina hunermend û hunerê dikin, wê şevê çi lêkirin qet ji bîr nakim. Erdoğan got heke malbata wî destûrê bide dixwazim ku gora Ahmet Kayaya li Fransayê bînim Tirkiye. Serok ev yek jî bi bîr xist û got gava ez serok wezîr bûm jî min hewl da ku gora Kaya bînim welêt. Pêşkeşvan Mehmet Akbay û hevsera Ahmet Kaya Gülten Kaya hevdû nas dikin. Loma jî serok ji Akbayra got bi Gülten xanimê re bipeyve. Çi bû?
نها احمد ندنوا خولات خوده لخريبيه قوا السرك وزير بومجي من فكره خو وزير چاندره گوت ويجي گهان تفسراوي من خواست ام گوراوي بينن ولد هكي ايرو امكانك وصا هبه معلومات بخوازك وام گوراوي بينن و داوخوازا ما قبول بك چش دست موره ام بكن سروک اردوان گوت از کنگی گوه ددم ستران احمد کای یا ستران شفقی از کلگوری دبن بیا من تیمه رامن yıldız düşmüş koparma anne. Tablo ek derkete ber kamera inme. Tablo ev bu ku şevbehirkek bu. De şevbehirke'den namzet ittifaka Cumhur Binali Yıldırım ji beşarı şevbehirka hekkariyan colemergiyan bu ku. Mirol ez dibînim Zeydan ez dibînim Teoman Zeydan û her wiha ji hekarê colemergê jî aydin. Tabii heke şêbihirk hekarî û colemerg bin bêguman mijar jî dibe Kurdî. Yıldırım li wir bahsa hinek meselên Kurdîtî û wek bêjin hekarî û colemergiyan kir. Gote ku divê herkes bi Kurdbûna xwe serbilind be. Yıldırım ji hekariyan ra ji bo hilbijartinê jî piştgirî xwest. Kam herin şêbihêrka colemergiyan. Kürdün oyu Binali'ye. Kürdün oyu Binali'ye dedi. Serseva, serşevan oyunuzu. Colemergiyan ra got bi Kurdbûna xwe serbilind bin. Namzed İttifaka Cumhuriye Binali Yıldırım li İstanbulê beşdarî şevbihêrga hekariyan bû. Kimliğinizden utanmayın. تو جاریج عفت خو فدی نکن به وی که شاناز بن به کردبونا خو سربلند بن بنرن AK Parti و رهبر و رجب طیب اردوغان پولیتیکان انکار کرنه دام بن پیه خو Binali Yıldırım carek edin bi bîranî ku CHP zilm li Kurdayetiye kiriye. CHP'nin arkasında gidenler ایرو او کسین کلوپی CHP دیچن وان ظلمن بره چیزوج بیر کر ماوی CHP ظلم هری مازن لکردان و ملتند نکر بو ام هاتن و مگود herkes devkarı be derde xwe bêje. Namzed İttifaka Cumhuriye Binali Yıldırım dest nîşan kir ku derdê PKK Kurd nînin. PKK terör örgütünün Derde rexsina terörü PKK ne kurdun. Lê pirsgirêka Kurdan jî Tirkan jî rexsina terörü PKK bixwe. Em tu carî PKK û birayên xwe yên Kurd nakin yek. Bi polîtîkayên me êdî çiya û zozanê hekkariyê cûdiyê ji xelkê me re vebûn. Binali Yıldırım got ji bo Stenbolê me heft projeyên mezin amade kirine. Gava bêm hilbijartin dê bajar xweştir be. Loma jî colemergiyan piştgirî xwest. Kürdün oyu Binali'ye. Kürdün oyu Binali'ye dedi. Serseva, serşevan oyunuzu. Oyunuza sahip çıkacağım, amanatınıza sahip çıkacağım. Yıldırım piştî axaftina xwe ji bo bernameyeke din xatir xwest û çû lê şevbihêrga colemergiyan bi stranên aydin û Gülşen Qoruciyê dewam kir. Welatî û rayedaran teb hevre govend gerand. Bütün dernek dü da bu neçon. Be xatirama be xatir cilemergi hatın. Berhindi eve tişte gele mühime bu cilemergi bu meci. Mugo az Kurdum rayamı bu Brez Binali Yıldırım ya. Çünkü dibejin Kurd gedaninin. Az Kurdum az gedam. Evneci hemme sadan nehvet 5 lira Kurd hebun. Cilemergi bun ev Kurd cehmi Binali Yıldırım. Tabii ev şeveci em cilemergi Ahmet Tevkhir bu nevi deri. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cihat Evi'de em pek keyif hoş bun. Her tişek edi Xuda ve nasip. Bütün değerli misafirlerimize teşekkür ederim. Namzedê Şaraderiya Bajarê mezin İstanbulê Binali Yıldırım ku piştê şewbihêrka colemergiyan bi aqilmendên yên herêmê re jî civiya ku di navanda yên ji Herêma Kurdistan Iraqê jî hatibûn ku herem ji bo İstanbulê gelekî mühim û girîng e û me ji bo kesên ku di nava yên herêmê ne ew ê di nava wek bêjin tîma me de jî ew ê cî bigirin. Binali Yıldırım destnîşan kir ku CHP li pêşberê gelê herêmê dûrtî dike. Bu topraklarda
Biz kader birliği yaptık. لسر و آخر قدر آمه که ریخستنین تروریک و امپی شردکن PKK فتو جهمان داره هیزه دگرن جهمان داره فرماندستینن نامزد اتفاق جمهور جبو شارداریا باشار مزن استانبول بینالی یلدرم با عقلمندین هرم رجویا Yıldırım got ku divê herkes bi nasnamaya xwe şanaz be. Kucaklıyorum diye. Ev kesên ku wê êş û elemê didin ve îro dibêjin ku em we himbêz dikin û li derdora we digerin. Ev yek durûtî ye. Wexta mirov dibêje CHP çi tê bîra we? Dersîmê bînin bîra xwe. Recep Tayyip Erdoğan çi got? Wî got em polîtikayên înkarê red dikin. Binali Yıldırım bersivda pirsên rojnamegerên ji Herêma Kurdan. Ana dille ihtiyacı olan Jibo kesên ku hewcedare zimanê xwe yê zikmakîne. Ger Kurd bin, ger Gürcî, ger Çerkez. Em ê her cure piştgirî bidin. Hûn dizanin ku niha parêzer bi Kurdî parastinê dikin. Kesên bi Kurdî de axwin dê ji xizmetên şaredariyê mehrum bimînin. Em ê personel û mamosteyan perwerde bikin da ku pişt bidin wan. Ji bo zimanê zikmakî zindî be çi hewce be em ê bikin. Yıldırım got ku di nav ekîba wî de kesên ji herêmê jî wê hebin. Di nav ekîba min de teqez kesên ji herêmê wê hebin. Ez vê yekê ji vir radigihînim. Yekrêzî û berjewendiyekanî hawilatiyanî herêmî Kurdistan kem û Yıldırım li ser serokatiya Nêçîrvan Berzaniya Herêma Kurdistanê jî peyivî wiha got. Bi serokatiya Birêz Nêçîrvan Berzanî kêfxweşim. Têkiliyên Tirkiye û Herêma Kurdistanê niha başin û her ku diçe wê baştir bibe. Numan Kurtulmuş do êvarê beşdarê xwarina ya Dakavê bû. Ku zanin ku bi nîzîkbûna hilbijartina Stenbolê. Ev xebatên hilbijartinê jî ketin bi lez û bezê ji ber ku divê yekşemê de jî hilbijartin heye. Wexfa Kurdên Stenbolê Dakavê bi navê Meclîsa Biratiyê bernameyekî li darxistin. Tabii Vekîlê Serokê Giştî AK Partî Numan Kurtulmuş jî di bernameyê de axivî. Tiştekî gelekî mühim gote ku behsa zimanê zikmakî an jî zimanê dayîkê kir. Gote ku zimanê dayîkê wek şîrê dayîkê helal e. AK Partiye zexta li ser zimanê Kurdî jî her wiha rakiriye. Ana dili ana sütü kadar helal dedim. Ez dibêjim zimanê dayîka bi qasî şîrê dayîkê helal e. Ev 30 salin ez heman tiştî dibêjim. Li Stenbolê xebatên ji bo hilbijartinê didomin. Wexba pêşketiniya Rojhilat û Başûrê Rojhilatê Anadolê Dakavê li Sultanbeyliyê şevek li darxist. Proje korakirine bajaran dest pê dike û ji ber ku ji ber meseleyê Kurdiyê de ji bo meseleyê Kurdîtiya de jî dibe civat çêke, dibe komal çêke, dibe car jî bildirî de dest pê dike. Bi navê Meclîsa Biratiyê bernameyek hat sazkirin. Komeleya Dakavê bi kar û xebatên xwe gelek kesantîne balhev. Bêjin ki em jî wekî milleteke detevî di nav İstanbolê de û kar û şexulê xwe jî em dibin ortaqê İstanbolê. Yani di ber vî ev dibêjin ki Komalê Biratiyê necek desteke Komalê Biratiyê. Komalê Biratiyê li serokatiya İstanbolê de jî Kurd bi nav û bi deng û bi rengê xwe jî reng deng bidin İstanbolê de. Gelek siyasetmedar Rûspî û welatî beşdarê bernameyê bûn. İstanbul ji bo Kurdan gelek şehrekî giring e bi hijmara kurmancan ji İstanbolê de zafin. Em dixwazin kurman ji bo mafê xwe ji bo biratiya xwe dengê xwe li ba AK Partiyê bixebitînin. Di bernameyê de Vekîlê Serokê Giştî AK Partiyê Numan Kurtulmuş axivî. Ana dili ana sütü kadar helal dedim. Ez dibêjim zimanê dayîka bi qasî şîrê dayîkê helal e. Ev 30 salin ez heman tiştî dibêjim. Hûn jî dizanin li ser zimanan cudahî dixistin nav me. Lê dibin serokatiya Erdoğan de rêveberiya AK Partiyê zexta li ser zimanê Kurdî rakir. Di bernameyê de siyasetmedar û Rûspîyan rewşa Kurdan nirxand. Me nekanîbû em bibêjin Kurd, kelîma Kurd me nekanîbû devê xwe derxînin. Fakat devra AK Partiyê de va mesele yani pırtıştırın da naha TRT ku naha tevve kısa dikin TRT Kurdi. Bilmediğim bir dil olan
Zazaca'yı, Kürtçeyi konuşan birisini duyduğum zaman Ya Rabbi sen ne büyüksün diyerek Allah'a olan bağlılığım, inancım artıyor. Ama disa لسر هالبجارتنی بن کو کسی کو دزانن چه دزانن کسی کو نزانن از آگاهی کی بدم لعافجلارا استانبولی یا نافچه استانبولی دیگوتن کو موشا بچوچکه جبر کو گلک همولاتین موشی لعافجلاره دجین لسر ویبونه جی دچارچوبه معلومه هالبجارتن جهیه ريفبرين يموشي قدنا واندا شاردار باجار موشي هبو فيات اسيا هبو ولقال ويجي هيتك هبو حتى سردانا كومليا يا موشيان كرن يا الافجلار كرن فيات اسيا وهيتا بيرا بحسا جرينجيا هالبشارتنا بيسوسي حزيران كرن تابي جبو بينال يلدرمجي بشكري خواسته د چارچویا هلبجارتنا 23 حزران دل کومله این باجران جوین و خبات دوام دکن. گلک رایدار جباجر ایندن راد بنتن استانبولی و به همشرین خواه استانبولی را هفدیتنان دکن. شاردار موشه فیات آسیا شاردار تل درس آقای نورشین و میگرا کومیجی چون سردانا کومله موشیان یا آفجلاره وزیرتی اویجی ناز دکن وقتا سرک وزیرتی دای ناز دکن وقتا مجلس باشخانتی اوی داجی ام ناز دکن ام حز دکن که وی باجار هنی قدیم و که ابقاسا گرینگه که ابقاسا مدنیت را میوانداری کریه مالداری کریه تکرار که دستی اهلی خدمتی اهلی لیاقتی و همشریه مجی مال خوجی و اشیری خوجی و به توایی به درنگی خو جمعیت خو دلی خوج مرا وکرن دلی خوج مرا وکرن امجی به هفدیتنا وان گلک دلشاد و بخدوار دون دجوین آموشیان ده بحثا گرینگیا هلبجارتنا استانبول هاته کرن و جبو نامزده آک پارتی بینالی یلدرم پشتگیری هاته خواستن. Kesinlikle em hatine ji bo wî ji bo ku gundiyê me, cinarê me, dostê me, birayê me, hevalê me me xirmiş nekin, xatirê me xirmiş nekin, destek bidine Binalî Yıldırım, Binalî Yıldırım xane belediye başkanı İstanbul'ê em jî inan dikin ku Binalî Bey ji vî memleketê ra bi tercüba xwe, bi deneyîma xwe, bi dürüstiya xwe daha hizmetê baş dike. کومله آبجلار مشتری کومله که نویا و جبو مشیان خدمت دکه. اوا در نکامه مشیانه متازه مهک قرمش کریه. اکیبا می مشی بلدیه başkanı می، ilçe başkaniyet می، belde başkaniyet می tamam ziyaret کرنه. امضا sevinmiş bune, puan gurur duymuştu ben. Kuatine dernekame. Tabii ki bu seçim çalışması kuatine. Xuda xeyran kabul ki امضا memnun bune. نوچه داوی یا هلبجارتنین بیسوسی حزیران جی تدبیرین کو هاتنه گرتنه اون معلومه جبوک تپسکری که در نکوه والتی پلانا تفدیرین اولهیه هر وها خست رواجه دوی چارچوبه ده پلانین گلک زیده بکوین دوان روژان دا بکوین رواجه کو تپسکری که در نکوه جبروی آوایه هولک و خیرته که مزن نهاته کرنه چه نگلو اف پلان و تفدیر اف دوره تماشا کرد. والیتی استانبول خباتن خود تمام کرد. پلانا تفدیرین اولهیین هلبجارتنه کت رواجه. تفدیرین جبو هلبجارتنا شارداریا باجار مزن استانبول هات را گهاندن. روزا یکشنبه ل 1868 جهان دنگ داینه 10,507,939 هلبجروی 31,125 صندوق ده دنگ بدن. جبو تو پرسکرک در نکه و والیتی پلانک آماده کرد. دوی چارچوبه ده ناوند کوردیناسیون اولهیه هلبجارتنه بیرویا کوردیناسیون هلبجارتنه و ناوند کوردیناسیون یا اولهیه و روشن لزگین هات ساز کرن. او ناوندوی لیجنین هلبجارتنیین باجر و ناوچهان را به کوردینه بخابتن. هزین اولهیه و دروجا هلبجارتنی ده به وسایدین بجای آسمانی و بحر بخابتن. جهازین جندرمه 5632 جهازین اولکاری 46524 جهازین پراوجی 305 کس وظیفه دار بن. جدر و باجر 2064 پلیس دورن اول استانبول وظیفه دار بن.
د 22 و 23 حزیرانه لستانبول مدیریت نفوس و ساعت 8 صبح حتی 5 ایواره و کریبن. روژا یکشنبه جهین کیف و شاهیه و بینگرتن. لجه عراقی و دردور عراق و نه و خوارن و فروتن. روژا یکشنبه یعنی روژا هلبجارتن جبلی وظیفه دارین اولهی کس و نکار به بخار چک بگرنه روساچی هبه. عراقلیا ترابزون جیون زانک و بابلاتک چه بو 7 کس دوی بابلاته ده دوی لهیه ده جانا خوش دستان 3 کس هجیون دانه ترتا خبره پشت لهیه جور و بدرونه جیه بویره هر وها خصه دناف قیده ده کو دناف وان دیمنه ده اف جیه کو لهی زرار ده چغاز زرار ده دیار ده به کو هنجتا قوتا لهیه جی هر وها دوی که ده دیار ده به جور اف چتر خویاده که جبر کو دوی بو بلاته دا کو 7 کس جیانا خوش دستان 3 کس جی وندانه هنک چافکانیان هنک جی قنالان جی بریا وشان من بری خداوان بحثات دی حب کسان دکرن کو او 3 کسان جی هر وها وک مری بلفت کرن هیویام او کو او 3 کسین کو وندانه بساخی و سلامتی ورندیتنه ری خرابون خانی و کارگه دبن آفیدم دارش کوکی خواه راپون لحیال ترابزون زراره که مزنده تاخا چاملک تپه نافچه عراقلی او سرار شجور و باشتر خویادی که جنشکا و باران باریا لحی رابو و جمع کارا دره ده سرده چو هر تش دناف چند دقیان ده چه بو 10 کس با آوا لحیه وکتن ترمین 7 کسان هاتن دیتن تیمک پسپورت کجا 281 کسی پکتش با دیتناسی کسی نونده خباتین خود دومینه. جالیت ماکینه این کار شش با جانان افچه دیسا ببوکی بره لچیه بویر خباتین خود دومینه. لارک لی نافنده که کریزه هات و آفاکر. لوی نافنده خباتین تثبیت کرنا زرار دوام دکه. به هشیاری که ورم سرکرانن و لسران سری ولد و معلومه بارانا گش هیه لهی کراد بن گلک زرار ددن گلو هاویر دوره باران ده حتی داویه هفته جیوه یعنی میوان دیمنان مهه ببینن جی ده داویه هفته ده و پیوجی و ایدی هوا هیدی گرمه به بارانا گش لهین کشنش کافرات به ev çend roşun ku Türkiye'de tesira barana gış uşliyeti. Özellikle Cuma günü به تایبەتی ڕۆژە ئینێ ئەمە لە مارمارە ئەگەر ڕۆژەوە و ڕۆژهڵاتی بەرهەسپینەوە ئانادۆڵا ناوین و لە باکوڕی ڕۆژهڵات بارانە گشت ببینن. Anadolu'nun kuzeyinde yağışları göreceğiz. Di serî de li Trabzonê li bajarên ku lehî rabûn wê roja înê jî zaf baran bibare. Welatî bi taybetî ji divêha ji brûskan hebe. Ji dawiya heftê û pêvê jî wê dinya xweş bibe û li seranserê welêt wê hewa germ bibe. Perşembe ve Roja pênşem û înê wê li hewa li gorî demsalê be. Di dawiya hewteyê de jî wê rojawa dest pê bike û hewaya germ were. Lêbelê heya dawiya hefteyê ji ber barana zêde û lehiyan tevdîrên xwe bigire. بخبر ونوشيكا كوام بندا تشتين وصانن ام هيفيا تشتين وصادكن هيفيا خو ام خورتكن نوشيكا بفيرنگيه لديار بكر جبو اشتيا جواكا هرمي گاوكا گلكي گرينگ هتا آويتن دمال باتين كو دنا برا واندا نياري هبو بنا بينكاريا خير خوازان بمراسمكا خوارني لهواتن اف ديمنجي ديمنن ين وي مراسمينه طبعا اف مراسم جبو کو وره کرنه معلومه خوارن مهم و گرینگه جبو وی که جی شست بران هاتن شش ذکرنه هیویا من اوکو او کسین کو دنابر وانده گنگشی هیه دلی وانج همایه اف آشتی جوان راجی بوه میناکک اللهم صل على المصطفى لفرقنا آمد دو مالباتین خویندار دبن قرآنا پیروز ده هف همبیز کرن و لهف هات. لکنده باشنیق او حسینا سالک بر جبر مسئله ارد پفچون درکه. ده پفچونه ده وداد کوین جیان خوش دستا سیکس بریندار.
جبر بویرا دلسوش دنابرا مالباتا کوین و کارا دنیزه حسومت و خونداری دست بکر. جبو حسومت مزنه به عالم فرماندار و روسپین هرمی که دنابره و اول هف آنی. جبو لهف هاتن مراسم هات ارگانیزه کره. Valiye Diyarbakır Hasan Basri Güzeloğlu, fermandarı Hereme Cendirme Halis Zafer Koç, Müfti Avu Selim Kırbayır, Seyda, Rusupi u nezi 2000 kes beşdari civinaş tiyepo. Kur'an-a Piroz hat xwendin u ji bo aştiya mayinde da hatin kir. Yaşanmış bir üzücü ve مخابن بویرکه خمگین و دلسوش قومی جبو او نیاری مازنتر نبه کسین که هول دانه خود جوان راضی به دوی مرو با عقل انسانی و به ایمان بفکره و دو جوان عادتین جاهلیه بردن لورا دولمندیا هری مازن آشتیه پشتی خافتنان مالباتا کوین و Karadeniz deste biratiyetan hep. Piştî li hatine qawmên malbata koyun û Karadeniz destê hev girtin û hem hemezkirin. Rusupiyên her du malbatan piştî li hev hatin kêfxweşiya xwe anîn ziman. Em ê jî bilga xwe re bibin örnek. Bin örnek. Em ê vî barişê heta merinê em ê dewam bikin. Ew ê ew jî bî ew jî canê me ye. A canê me ha canê koyun ailesî ji me re fexranke Xwedê İşte karazi be, jviya hoştur tut tiştektir. İşte bakanlamaya falan tişki insan naçeci ki. En evvel evvekü insanlık mervine ortamı biratiye bajo, insanetiye bajo, be hevra insan be beraber yani be cengeveriye tişki dernayım. Ji bo aştiye şesperan hatin serşekirin û li 2000 mêvanî xwarina mevlûdê hat belavkirin. نوچه داوی دا از ببم هندستانه لهندستانه ورخویات که نظانم وک گایک he گا پیروزن ودرت کز دستی خونه داوان لی بویره که اوسا در کته بر کامره کو نظام گلو ام بکنن ام بفکرن چی بو برا هرگلی او و بویره برا ور سر اکران و ام بهدورا تماشا کن به بیسیکلت دره خواده دچو جنشکا و گایه که ایریشه وی کر. بویرا لراش کویا هندستانه و هاکت بر کامرایان. میرک جی بیسیکلته کت و هول داکو را به سر پیان. رابو لگای به هرز دیسا ایریشه وی کر. لسر هاو چند جاران بوج لیدان. جی خوده یکی لوی داره به آوه گاترسان و میرک خلاص کر. دوره گا آجوتن دکانه دور دجی زفت کرن. کسکار دستی خوب دی یعنی چی بکیجی پیروزه یعنی و بیچ آوی مرولد نره لهندستانی وصلد نرن وینو چیا داوی از خاطر شو بخوازم سبه ده همان ساعتی داد هات هفت نیوانده دیسامه به هفت دورادن ببار باش